Zovem se Rasim Osmić, živim u Kamenici kod Teslića, bavim se poljoprivredom, Grave osiguranje sam krenuo uplaćivati od prošle godine, to jest 2021. Zadovoljan sam korisnik, imao sam nekih problema, u skorije vrijeme sve je prošlo kako treba, zahvaljujući Grave osiguranju, stvarno sve je ispalo korektno od njih. Došlo mi je sve u pravo vrijeme, što kaže, na pravo mjesto. Poučen životnim iskustvom, savjetovao bi svima da koristi životno osiguranje radi sebe i svoje porodice. Što bi naši stari ljudi rekli, sa ovim dobijate i jare i pare, to jest u prijevodu na našem i sigurnost i štednju.